Manang Bianang! Hello gagayam at timanan tigayam yo JENA ALMOITE ang mga kakamakas Manang Bianang. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras iti tunggal maysak. Kumusta kayo manan? Welcome kayo dito YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo drama ita kat manipod ka ni Kabsat Masa. Saan napod nanagan? Ngam sakbay ti amin makablawa mapay da Milka Fajardo dita Bagabag Nueva Vizcaya. Glenda Natividad dita Nueva Ecija. Kan Imelda Velasquez dita Riyadh, Saudi Arabia. Kasi man di ko na ni Kabsat Masa, Dear Manang Bianang, may sa ako na senior citizen. Kaya't iti nabalo ak inalanak ti kakayso ng anak ko iti balayda, tamasyan kanyak ngag may sa iti kalkalapaw mi iti daydi asawak. At daydi nagbali na katulong daket masurunak launay. Kaya't na niya ti pakasurunak, isutinak isalaysay. Ben lakay, mangrugi ako nga trabaho inton umay alawas. Nakasaritam ka din ni Nanang, nga isupay laang ti mga awir iti anak ta. Wen, ngam kasladyak maitalag ta anak ta kini Nanang. Amangan numabaybayan na ni Balong. Ha? Amo matan ti style ni Nanang. Awan anusan na iti ubing. Nupagaw awiren ta. Kanayon na ama iturugan ti awir na. Kat, kasano nga rod? Asino nga iti pagbalinan ta ayaya ti anak ta? Saan mat ngamin ama panawan ni Nanang ko ni Tatang, tamasaksakit ti amak. Agsapol talangan iti agbalin ayaya ti anak ta, abi. Kabutbutang samot ti mga ala iti saan ta nga amam mo. Adda irik-rekomenda idi tay kasinsin ko. Kabsat ka no ti babaunan da. Nasisingpot da ka nung agkakabsat. Ay katmayat nga rod, ano kasta? Di namot siguro basta irekomenda day jay, no saan anasingpot, bakit? Nay, kitain nyo ti alalaan nyo akatulong yo Tamangan no agtatakaw. Wenno saan, amangan no napintas kan ubeng. Amangan no gargaryan na ka, Ben. Am mo dya katrabaho ti alaan may Nanang. Nasingpot ka no. Ngata, amangan no agin sisingpot mat. Ay narigatan. Ado ti mang limlimo itan apanawan. Kunam no nasingpot, ngam saan gayam. Di damot siguro irekomenda day jay no saan anasingpot, Nanang. Jak kayat ti sarampiang kenchis mo sa ababaw nun. Iso akitain nyo basit, Ben? O Nanang, di kayo matanagan. Siyak ti makamaw. Ay niya ako lordeta in cutex mo, abi. Jak man amo no anya akulay da ito Kasla naglaok mo't agray kan violet. Mayat mo't. Saan na makasisirap? Makauma mo ti red a cutex. Ay, kasla kayat kumuti kasta akulay Kat, agpa-cutex kayo iti kastoy ananang. Ay, wan man tanay. Umat at idugmanan dagito'y kukok. Kan pasukat akto'y cutex ko. Ay, nauma akon iti red. Ay, dayta kulay ti buok mo nga'y. Anya dayta, ash blonde ka numot nanang. Ay, kayat kumatlaang dayta abi. Mangpapudaw. Ken mang paubing. Agpakulurak man mo titikasta. Ay katuan ananang. Nanang, iso ni Kikay. Ti agbalin ayayan ni Balong. Ha? Naimbag nga oras yun, Nana. Balasang ka, no? Balasa nga kidi namin sa nakalman, Nana. Oy, seryoso ak ngagdamdamag. Sanak amakirin rin nabakan ka. Katwan mat, Nana. Tay di kalman la sinong batak jagar aram kanyak. Isungadan boyfriend ko. Balasang kalata tadi ka pa'y mo't nakikalay sa piloso po. Ha? Ala, gusto dito Nanang. Damo yung pala tinagamam mo. Ngam kasla di kay mo't agkaalaan. No siyak nasing petak manong. Awang problema kanyak. Man nakaawatak pa Sapay kumaata saan ka lang agin sisingpot, Kikay. Apay, di yung kayat ni Kikay nga agbalin akadwa dito'y balay, Nanang? Nadagsan tirik na kunkwan. Kasla saan ang mapagtalkan. Tapay mo. Madlaw mo't anasingpot. Kan napartak ti gargaraw na. Tsak kurso nada. Madlaw nga dam ampang na. Kita umot jay style na. Nakamanicure, pedicure, kundi alahas. Di kolor pa'y tibok na.
Kan madlaw a pinapuskol na jay kiday na. Kan jay kurimatmat na. Pinanayunan na. Kan nakamake up pay. Nagdadakkel pay jay aritos na. Kadbayaan nyo Kasta nga rod ti kayat na. Addaket katulong nga kastan. Nakasusosyal. Di yun pakibiyangan day tananang. Tasaan mo't aparit day takit. Nakairwaman na siguro ti kasta Iso adi yun pakibiyangan day ta. Tinapatag. Aramidon na, di trabaho na. Naimbag nga oras mo, abalayan. Umayak ban? Nay, sumrag ka abalayan tunyo. At dadaabi abalayan. Ay awan, napanda nagtrabaho nga agasawa. Ay, ano kasta nang rugeng agtrabaho na abe? Nabalayan. Nana, manuti ilutok ngayon na poy. Ay kat makaamu ka Amin mo't lakit din, damagam kanyak mo. Ay, sige nga Rod. Sorry, Nana. Abalayan. Sino rin dyan? Kanakam? Ay, awan lat ka anakak nga ampang abalayan. Ha? Sino nga rin dyan? Yaya ti apo ko ta. Nangalada iti yaya ni Balong, tagtrabaho kat nga ruden ni Abe. Di nan masango ti mga sikaso iti anak da. Maasyan damot kanya, tabaketak kanaon. Nakapsutakon nga agaw awir. Kastaya. Mangan kanton dito'y abalayan, tapaglutwak ni Kikay itinaimas asidaan tayo. Ay katuwa na. Tapangururayak ni Abe. Tada ibagakin ko na, abalayan. Nakaluto kan, Kikay. Nana. Agao ka nga ruden, tamangan tayon. Ngamin ka man pa'y sukatan tabadom. Kas kalamang gargari iti kasta abadom. Ni, apay, anyat da kasi tibado ka mayamay. Agbado ka itinalawlaw. Saan akas taafited? Makitan ti sukog tapamagim. Kasto yung artista ito abado. Kan saan na ka na iruam nga agbado itinalawlaw, Nana. No adda bisita, yad addam mo ti agbadbado iti kasta. Apay, agpapaaram ka kini abalayan ko. Ha? Ala ni Nana. Tila ibagbaga na mo. San mo't Di ka naglibak. Pati jay lakay akaaruba. Madlaw ngagpapapansin ka. San mo't Nana? Alakit din, ingka agsukatan. Agpantalon ka man. Saan akas taafited lang aruden tabadom. Naka-short pan ka pa'y. Nagalas akit kitaan. Imbes ang mga lakayo iti babaunan niyaw. Apay nun nila ang abalayan ti pagawawiran niyaw. Ta isupay ti panangdan niyaw. Ay natatang, di mi maitalik ni balongkin ni Nanang. Takas laawan pakibyangan na iti apo ko na nukwa. Kasurun nan tupay no naariwawan ni Balong. Kano agsangit, kapungtot na. Gamot lang amin sarmeng tig-iggaman na. Awan lakit agsarmeng. Jay kiday na tisang kakuting-ting na. Kandagi jay kukuko na. Adda ngamin mama at jay abalayan nyo, tatang. Imbes ang makitinulong kada kayo, ta makipagnanaidla kada kayo, ngam saan ta padagsinsama dito. Ala, baybayan yun, tatang. Uray ko mano pensyonada, tapno makatulong mat iti magastos. Ngam ultimon samat lipstick kan pulbos na, kat dumawat payla iti anak na. Kat anya pa'y ngay, wun sapay nagastos ti pagpapintas. Kanayon ti pa-facial na. Ibagam ija asawam tadi na is-spoil dan ja inana. Amuna daytan, tatang. Iso na laeng tano saan na ang mapagbigyan ni Nanang agpupudot. Anyan? Napuskol nga rod ma, ti panagrup-rupa na Ala, baybay amon, tatang. Ta mga noad da makangag kada kayo. Nana, balasang pa'y jibabaw nun niyaw. Apay ay Nardo. Tano balasang ka, umay ko arman. Addan nobyo na. Kan apay aya anagadu kayo amang damdamag no balasang pay dayjay. Kat saan mo't anapintas. Napintas na. Nagsiksipay. Tanaka mama at mo't. At dala ijay balay ngam nakaalahas. Uray, tabagbagay na nana. Sayang. Kunak na balasang pay. Taumay ko kumaarman. Awanon, addan nobyo na.
Asawaan da pa'y kat sigurun iti mabiit. Anyamot day tanga style mo kikay. Adda ka dito'y balay. Ngam nagado aburluloy tabagim. Nairwama kun iti kastoy, nana. Sana nga na komportable na katadag ito'y. Uray ko manutunay dagita. Ay, una. 295, nana. Ang amto'y daduma, inta dagiti nagbalin nga amo, kiti kalaboys. Intadawan no tinakaw mo. Hoy, saan mo't Sana mga agtatakaw. Tuy rilok, inta jay maestra nga amo kiday. Tuy pulseras ko, inta jay nanang na. Tuy kwintas kanaritos ko, inta jay nurse nga amo kiday. Kan tuy singsing ko, inta jay pensyonada bakit nga amo kiday. Kan dagito da dumaburluloy ko, sagto to 95. Kanta buok mo, makasisirap, nakaranranyag, pakulay muntuman itinangisit ta buok mo. Diyak kayat nana. Mas romanyag nga mintirupak no kasto iti kolor ti buok ko. Kaslamot si kati amon iti kasta nga itsuraam. Apay, asino ti amo ka data? Siyak, wano si ka? Da kayo nana. No siyak, proud ak ngagbalin na katulong. Kanapay bawal ayamot agsuot iti kakasto iti may sa katulong. Sa amot. Basta diyak kaya ti style mo kikay. Kita umot basit tane. Maartapan pa yan ni Abi amanugang ko. Nasusosyal kamutan ngam iso. Kat iso ti amom. Da kami ti amom. Ngam napurpurma kamutan ngam da kami. Iso akita basit kay. Nanang, kuyugan nyo man ni Kikay amapan makitsenda. Tapno da kadwana. Katun ita ka din. O nanang, Sige nga ron tayo nakagpulas. Nakarubwata ko, Manong Ben. Mapana ko ni Jipalingkay? urayo mo ni nanang takadoon na ka. Agpulas labit. Kasta tilangam amapan makitsenda kikay. Anyamot daytan, nakakalugong kapay iti payabiyab. Nagpudo nga rin mo ijay ruwar, nana. Nakashades kapay. Palingke jay papananta saan a beach. Ala, inkay kat agpulas nanang. Tamapan kayon. Aldawan. Oy, kumare Masa, kumusta ka? Ni, si kamot gayam day tapilang. Nagawid kamot gayaman manipod abroad. Ay, wen, umayak mo tagbakasyon, amare. Ay, nana, inamampay kumatang itimay si Ijay. Kansa ba? Sige. Ne, asino jay kadwam nga ay mare Masa. Bus mo ka de? Among? Amo asaha wumot mare. Katulong mi day chay. Ay, sorry, Mare. Kunak ano iso ti amom. Ta napimpintas mo't kan nasusosyal ngamin nga musika. Ay, di ka masaksakitan, Mare. Amom mo't ti style ko. Awan prenok ngagsao. Nagpintas mga minday dya babaunan yun. Nagtayag lang arudan, nagsiksipay. Nagputaw kan talaga adakkel a babae. Sa nalaing pa'y nga agdala. Ay, sige mare agsinata dito yun tani. Adupay tigatangan mi. Ditakan mare. Makitam, kat ibagbagadan asikat ti amok. Kat siyak ti babaunan. Gapo iti kasta pa nagkaw-kawas mo, kikay. Ha? Good? Apay, basul ko nga raw, nana. Saan nagaputa babao na dagi si pambalayla ang tiba daw. Masapul mga agpurmaak nang runa ka kasta tinakayruamak. Saan nakakomportable no nalusyangak. Wan, nga masubsobraam kikay. Limitarammet at ipanagpurmam. Di mo unay puskulan ti lipstick kan make-up mo. Kanya mabalin ko ngay nana, kasta nga rod mo ti panag-make-up ko. Di da kumamalapdan Pakaragsakak ti kasto nga raramidag. Amo yung mga mahilig nga ag-selfie. Isa masapol ang napinta sa kakanayaw. Jakamukan ka. Ikatinkansan akatulong me. Ha? Di mo ikan kano ni nanang kikay.
Palabsamlatan ti anyaman nga ibagana. Ay, madamag ko man laang manang abe. Adda ka di karbangan ni Nana ma sa amang papanaw kanya. Dito'y balayaw. Da kami tinanghayarkan ka. Da kami timang susweldokan ka. Iso ada kami nga rod ti addaan karbangan amang papanaw kan ka. No bilang laeng kikay. Apay ngay nga ron akas dyan ni Nana Masa. Kasla kagurgura na ngamin. Nakadkadlaw. Pasensya amon ko nakmet. Panunutom latan apasat ti panagbakit na ti kasdyeng aramidan na. Agul uli makaklaang manang abe. Tadyak kaya tatutupan ni Nana Masa. Tabakit ka nga rudan. Nga madama rik na kamasakitan. Tanudadduman na labos mo ti panagsasauna. Kanayon nakpay apabainan. Ala, bayam ta ibagak to iti asawak. Takasarita na ni Nanang. Ang mga no apaon nak numamuan na nagipulong ak manang. Saan? Da kamin to ti makaam mo iti dayta, kikay. Apay nga takas to'y. No siyak ti mangibado dito'y. Nagalas mo ti itsuraak. Ngam no ni kikay. Apay abagbagay na launay. Ngam siyak. Kaslaak laag tanggad nga anya. Pati daytoy shades na. Bagbagay na launay daytoy no isuot na. Ngam no siyak ti mang isuot. Kaslaak latuwato. Daytoy launay bestida na. Bagbagay na daytoy no isuot na. Kano ag make-up ha? Diyak met bagbagay tinapuskul a make-up. Kaslaak laburangon. Ay, anyamot nga mindagitay nga agasawan. Tadida pinilpili tinagbalin ang babaw nanda. Diyay kat napintas kan sosyal tinaladan. Mapagbidbiddutan dalaki nga ruden asyak ti babaw nun. Kat iso ti amo. Ay, just kick it de. Ne, nagpapukis kayo met Nanang. Kan nagpakulay kayo pa'y. Violet matiin koloryo di tabuok yo. Wen, kasapulan, tapno di da ibaga akatulong nga. Kat niki kay ti amo. Ha? Tagay saan ang maanawa iti kasjay apa nagpurpurmana. Data ti kumama at abi. Di ta itulok ang napimpintas ni kikay ngam data. Masurunak na nasusosyal mo't di katulungan ngam dagiti amo na. Baybay anyulat ta ka din. Ta fashionista ni kikay Nanang. Addakat babaunanan a fashionistan? Ni kikay nga rod Nanang. Ay, diyo pa'y lang amin sukatan. Tay padak abakit kumangamin ti inalayo akatulong. Awan mo't panggapuan mi amang papanaw Nanang. Tanasingpet mo't kan nagagat. Narigat ti basta agpapanaw latan nga awan mo't gap-gapuna Nanang. Ben lakay, nakitam tay jewelry box ta. Awan mo't andito eh. Ne, jak amo Jak nakita. Ay, sapay adda ijay dagiti relo. Kwentas kan sing-sing ta. Nangikabilam aya. Dito'y sigod apang hikab-kabilak Dito'y mo't ang kanayon ti ayan na. Sa pulam amang ano na misplace mo lang. Italang mo't nga damapukaw dito'y balay. Manipod na ngala kayo iti babaw nun. Ha? Ni, tanyat kaya't yung asawan ngay Nana. Siyak tinagtakaw. Ta sino kumapay ti sabali? Kat si kamot la ti kabarbaro akadwami dito'y. Ni, di kay mabasag pabasol latan Anyat amok di tangay. Nabayaga kun nga katulong. Ngamjak pulos tinakawan dagiti nagbalin nga amok. Kabutang ko ti kasta nga aramid. Posto daytan. Nakita kon iti CCTV. No asino tinangala iti jewelry box. Ha? Ne, kunak man no nadadaal ti CCTV dito'y balayo, Ben. Nabayagan na repair Nanang. Isungag kurkurrimanen. Anya, Ay, sige sir. Iparang yun, no? Asino tinagtakaw tan narigat ti mapapabasol. Nanang, sumurot kayo kanya kay Jessilyn. ha? Ay, uwan, anak ko. Apay ana aramid yu tikas dyan, Nanang. Inaka, ngamtakawan da kami. Sorry, anak ko. Ngamjak almanan day chay. Nakadulin.
Kaya't ko lang amin ang mapapasol ni Kikay tapno papanawin yun. Naturodakla na nga ramid, tati amok, nadadaal ti CCTV yo. Anya, Sorry anak ko, isublik mo't laang dayjay, kaya't ko lang ang mapapasol ni Kikay. apay, anya launay ti kagura yo ayak hindi kikay. Katawan mo't ti madingar aramidon na kada kayo. Ilablabaan na kayo, pay. Ilutlutuan na kayo. Ngam kasta ti isubadyokin ko, ana. Sorry talaga anak ko, pakawanan dak ko ma. Awan intensyon ko amang takaw iti dayjay, isublik mo't laang. Anyat basol ni kikay kada kayo, kunak. Ay, kwa, awan mo't kit de. Ngam kasuron ko lang amin ti ibagbaga ti tattao. Asyak ka no ti aglang-lang nga akatulong, kat ni Kikay ti amo. Numot ngamin agpurma, kasla mo. Day talaang ti rason, nanang. Naggrabaw arason. Kasla rason ti grade 1 ti kasta rason nyo. Ha? Bakit kayo, nanang? Enjoyin nyo kit di tinabat-bati apa nagbiagyo. Saan atila pa kariribukan nyo? Tauray anyat mapaspasamak. Talaga napintas ni Kikay, nga uray anyat ibadbado na. Napintas tulat ta. Anak ko. Nanang, jak kayatan ang maulit tikas diyang inaramid yo, ha? Pangaasyo. Wan anak ko. Ikarik, katsuri ba nun? Sige, taalaak tuntay indulin ko a jewelry box. Nabay nanak iti husto iti daydagundaway kat kasla kayat konti pumanaw ngam awan mat sabali pagkamangak no diti anak kulaang. Natauhan nak iti dayda na pasamak isa manipod idin jakon ginura ti babaunan mikat. Idi di makalan dagiti apukok sanda na nangalay ti babaunan kat tultulungak latan ti manugang ko kadagiti trabaho iti unag ti balay. Ta pinagsardeng matenta anak ko ti asawa na nga agtrabaho. Alakastan, tugayam mo, masa. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama tugayam yo, JENA ALMOITE. Dakkalayaman kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa.